What's up, vítame vás pri ďalší dník ve Weekly Vlogs. Weekly? To veľmi vlogs. Weekly Vlogs nie sú, sme tu zase s Dalíkom, s Míšou. Oldbik je práve na magnetickej rezonancii, sme práve v Prostějove. Chcel som zachytiť tento moment, pretože zase som si kúpil ako správny influencer matcha. To se nemě ani já, takže to bude i pro mě premiéra. Čo tam je? Limetka, tonik a matcha. Já jsem si dal první letošní Preso tonik. Prosecco tonik a je šofer. Wait a minute. Ideme to teda tastnúť. Ale za mých... Ne, Na to spodě iba tonik s limetkou, to bolo úžasné. Yeah, boy. Se cítím jak takový ten influencer. No hej no. Ono si zvykneš prvý den natočíš a... Tak už to ochut. Why are you running? Jakože actually je to dobré. Je dobrý. Jo? Jakože fakt actually. Kámo, to jsem v šoku, že kluk říká, že je dobrá mača. Mně přijde, že jako... Ne, to je všechno dobrý. Lidi si mě dělají prdel, jakože to piju jenom protože je to trendy, ale my to... Počkej, ty to piješ normálně? Jo, mi to chutná, já si to dávám v kavárně. Ono to má i celkem bílkovin oproti... Ne, fakt to má nějaký bílkovin. To je dobrý, to je takový svěží, že? Fresh. Fresh. Takže chutí ti to, je to jedna z těch lepších mačo. Myslím si, že je to fakt dobrý. So good and tasty. Mám fakt ale vůz na tom klipu ještě. Také normálne odpoledne v Prostějově. Bohužel, musíme si to vynahradit. What? Dobrý den, vítejte u Oldbik News. Máme tady vstup z Prostějova dneska. Nacházíme se zde u Tomáše Garrigua Masaryka, u našeho bývalého prezidenta. Dneska jsme byli zkontrolovat s našimi experty, jak se to páří v Prostějově. Můžeme přijít tady za prvním párem, co nám tady řekne páření v Prostějově. Dobrý den, vy jste odsud, co nám řeknete k páření v Prostějově? Jak je to tady s babama? Ještě jsem tady žádný bordel nebyl, takže nevím. Bez peněz to nejde ani v Brně, bez tak ani tady, takže... A co říkáte vy z ženského Vove to pohledu řeší. na páření v Prostějově? Ženský pohled, ženské tady jsou v pohodě, takže podle mě nějaký úlovek se tady najde. To je vše, posíláme zpět do studia. Mal som narodeniny a dostal som nádherný darček toto od Míši. Môžete typovať do komentárov. Ja stále vás nutím písať niečo do komentárov, ale nikdy nikto nič nenapíše a vždycky mi píšete správy. Nepíšte správu, píšte komentáre, prosím vás. Jak na tebe koukám. Už máme po joge. Jaké jsou tvoje dojmy, Míša? Za mě super. Ty štěňátka budou úplně luxusní. Myslela jsem si trošku, že budou třeba chodit, jak byla ta yoga. Ty páni sice jakože jo, spinkali tie Že je tam šteniatka, ale že nosila, tam jo, nosila, jo, presne. jo. Ja práve vtedy som nenatáčal, ale normálne prišlo šteniatko, začal mi oblízovať mobil, hej, takže akože bolo to super. No. Chtělo být na videu prostě. Ale za mňa fakt super, akože je úplne pecka, ja som veľmi vďačný za tento nádherný darček. Veľmi som si to užil a bolo to fakt To super. mě těší, jsem ráda. To robíme si domáce pice a teraz Oldbik ide predviesť to, ako má vyzerať oddelenie testa. No. Tak poď. Kámo, tak aj zapakám melóně, to 100% spadne. A světlo, pojď. Ale okej, ja akože milujem pice, keď fakt majú také tenučké to cesto. No to si pak uděláš. No, to si pak uděláš. Neviem, či mi to takto vyjde. Jednu pizzu máme hotovú, Oldbiková prvá pizza, môžete ju tu navidieť. Ako si s tým spokojný, Olbi? Já jsem velmi spokojený se zvědaví, co předvedou naši soutěžící. Áno, ja to robím celý život.
pizka už je hotová, ako môžete vidieť. A toto bude najlepšia pizza, ktorá je dneska spravená. Co říkáš na svou pizzu? Já nevím. Vyzeráš teraz jak nějaký rapper. You motherfucker. Stop it. Get some help. Eliška dokončila svoj kus diela. Pozrite, ako dokázala natiahnuť tú cestu jednak. Oh my god, oh my god. Top. Necháme vychladnúť, je to lepší studený. Zhodnotenie, koho pizza bola teda najlepšia. Hlasujem za svoju. Ty hlasuješ za svoju. Miša hlasuje za svoju. Eliška? Dalek to môže rozhodnúť. Ktorá? Miša. Ale... Nachádzame sa práve v Ledniciach. Neviem, či to tam bude všetko v tom vlogu, ale za posledný týždeň som prešiel asi 4 výletíky, pekné miesta okolo Brna. A toto je zatiaľ asi najkrajšie, na ktorom som bol. Som asi vravil, že je to tu krásne, ale fakt je to tu krásne. No. Taká pohodová prechádzka. Dobrý deň, pán Kôň. Tam sa potrebujeme dostať. Peťa, nebojíš sa výšok? Nie. What? Áno, bojím sa výšok. Chceš kultúrne okienko? No! God, please, no! Prvé zmienky o tomto lednickom zámku boli už v roku 1222. That's really interesting. Next time, keep it to yourself. Jej, Riko, on ťa má rád, skoro ako ja. Riko, čo povieš svojmu novému kamošovi? Trochu sa aj podobáte. Áno, ja a moja sestra. Môže? Pozdravím vás, Petra Fidová. Dneska si dala do poriadku vlasy, ako vidíte. Čau, čau, čau. Nachádzame sa práve na Moravský krás, idem smerom k Macoche. Máme za sebou návštevu Kateřínskej jeskyne. Myslím si, že je úplne úžasný nápad na takejto prechádzke, takýmto prázdnym lesom sa rozprávať o sériových vrahoch a o napadnutí medveďom a takto, lebo vôbec potom nemáte vôbec také nutkanie všade okolo vás vidieť nejakého medveďa alebo nejakého vraha, ktorý na vás vyskočí spoza stromu. Potom vám možno ukážem ešte tú macochu, neviem, čo to má byť, či fakt nejaká pani, čo je akože niekoho macocha, bude tam niekoho byť po zadku alebo niečo. Nebojíš sa, že spadneš? Ne. Ty si odvážný, Roman. Sa nebojím ničoho. Čože, Roman? A ďalšia radosť zo mne. Je to celkom adrenalína na to len tak pozerať proste, že máte to tu okolo seba takto. Takže máme obediť za sebou, o hoďku a pol máme ešte návštevu ďalšej jaskyne, ktoré by sme sa mali byť schopní plaviť tou jaskyňou nejakými pločkami nebo niečím. Zatiaľ sme došli na tú macochu, akože ten výhľad stade už ste videli, je to celkom pekné, ale akože také nič moc, nečakajte od toho veľa, no. Tak ideme sa ešte pozrieť dole, že ako to vyzerá zo spodu a potom ideme do tej jaskyne. Sakra, som chcel len natočené na video, jak spadneš. Nevyšlo. Keby sa niekto pýtal, táto skala sa práve teraz odlomila a skoro nás zabila, ale prežili sme to. Teraz už padajú na mňa iba kamene, ktoré po mne hádže Roman. Máme tu zase záznam Romana, ktorý je ako 5-ročné decko, ktoré musí vyliezť na každý jeden strom, ktorý po ceste uvidí. Uvidel ďalší strom, musel vyliezť. Tak už sme pri loďkách. Som zvedavý, kedy nastúpime, kedy dojde nejaká loďka pre nás. Podľa mňa s mojím šťastím sa niekde utopím.
Zajímavá platba loďou, je akože strašne super, tam bol zabavný prôvodčí. Celý čas robil nejaké srandičky, vtipy. Aký si mal ty z toho pocit? Super. Páčila sa ti platba loďou? Platba lodičkou je skvelá. Ešte, že tam mal, pretože vôbec nesledoval si hlavu a skoro ho to vyplo, no. Ale akože pekné jaskyne, ale určite na Slovensku máme krajšie jaskyne, máme ich tam viac. Keď to pozerá nejaký Slovák, do Čech sa neoplatí kvôli tomuto chodiť. Užívajte si slovenské jaskyne. Tu na vám to dosvedčia aj Roman. Celý deň o tom rozpráva, aké super sú slovenské jaskyne. A musím rýchlo skončiť, pokiaľ to začne popierať.